باش خوندەکارین هیجا ئیرۆ ئەمی وانەیە یەکەم ji pirtûka bîrkariya refa pênc ji beşa pêncem em ê bistînin. Em ê derbasî beşa geometrîk bibin, beşa pêncem ji pirtûkê ûnê waneya yekem bistînin. Waneya me bi navê kenarên rastinhev. Em ê nas bikin kenarên rastinhev di bîrkarî de çi ye? Teşeyeke çawa ye, em ê wê teşeyê xêz bikin û li ser vê teşeyê biaxivin. Em ê diyar bikin ku çi taybetmendiyên vê teşeya kenarên rastinhev in. Heger kenarekî rastinhev di cem me hebe vî awayî, em ê wê xêz bikin. Em ê teşeyekê xêz bikin ku kenarên wê rastinhev bin. Em ê rêbazê xêzkirinê piştre bidin diyarkirin bi pêngavê wênî rast lê niha ev xêzkirina hanê ji bo ku em diyar bikin taybetmendiyên kenarên rastinhev çi ne? Yani teşeya kenarên rastinhev pêngavê wê hene em bi alîkariya rastkêşê û goşepeyvê alîkariya rastkêşê û goşepeyvê em kenarên rastinhev xêz dikin lê ev kenar bes ji bo em taybetmendiyê wê nas bikin. Navê kenara me ya rastinhev A, B, C, D. Çima navê wê rastinhev, kenarên rastinhev çima? Ew bixwe çargoşeyekê ji çar kenara pêk tê. Her çar kenarê wê her di duwê beramberî hev rastinhevin. Çilo yani rastinhevin? Yani bêjin A, B rastinhevî C, D. Yani ev kenar vê kenarê re rastinhevin bi hev re dimeşin. Çi qasî kenarên rastinhev dirêj bibin nagihên hev. Çima nagihên hev? Yani dema ku di kenar hebin wilo bimeşin belkî lê xalekê bigihêjin hev. Lê kenarên rastinhev li tu xala nagihêjin hev ji ber ku pîvana di navbera her du kenara de yeksanî hebin. Pîvana di navbera A, D û B, C yeksanî hebin ku çi qasî bimeşe wê ew pîvan yeksan bimîne û kenarên rastinhev nagihêjin hev. Tamam, nagihêjin hev di tu xalan de. Yani em karin bêjin kenara A, B rastinhevî D, C. Ev sembola rastinheviyê li ser kenarê em datînin. Her wiha her du kenarê beramberî hev ê din jî rastinhevî hevin. A, D rastinhevî B, C. Ji ber vê yekê em jê re dibêjin kenarên rastinhev ku ji çar kenara pêk tê her di duwê beramberî hev ji wan rastinhevin. Yani ev cihê di navbera her du kenara de yeksan e. Pîvana wê yeksan e. Wek pênase ji kenarên rastinhev tê gotin em karin bêjin teşeyeke çargoşe ye, kenarên wê beramberî hev rastinhevin. Ew kenarên rastinhev çi ye? Em ê pênasa wê deynin. Çargoşeyê. Çargoşe yani çar qiraçê wê hene û çar goşeyê wê hene. Teşeyeke çargoşe ye her du kenarên beramberî hev rastinhevin. Agu her di duwê beramberî hev tê de rastinhevin yani pîvana di navbera wan yeksan e. Tamam. Sembola rastinheviyê çi ye? Sembola rastinheviyê sembola rastinheviyê ev sembole dixêzikin rastinhev li gel hevin û ev sembola rastinheviyê yani dema em bêjin A, B rastinhevî D, C. Evî çawa bêjin A, B rastinhevî D, C bi vî awayî em ê deynin A, B
و راستن هبي دا جا. تمام. ام كارن بيشن باجا راستن هبي دا باجا راستن هبي دا. اف كنارين راستن هبي كو هردو كنارين برامبري هف ديدا راستن هبي ليدما ام جبا خيزيكا كيبين داخل سردا امي جبا كأميد خيزيكان شيكن هندري كنارين راستن هبي اف باي بخيزيكا كيجبا بين داخل قراچا دا با قراچه و دا قراچه ما خيزيكا كجفي قراچه داني اني سر في قراچه ابايا امجرد بيجن اشكيلا كناري راستن هب يعني بادا چيه بادا اشكيله همي ورن اشكيله قدن شي برسمين نجي كناري راستن هبره ويجي خالا جا بقهيجا خالا يجي جا قهشت ابحردو امجرد بيجن كنارين اشكيلين كنارين راستن هب ودخالا اودا هاتيه هفبرين امي دينن اشكيلين اشكيلا كنارين راستن هف امي اشكيلا ويجي بينا سبكن اشكيلا ويجي مگو او كناراكو او پارچه راستكاكو يعني پارچهيك جراستكي جي قراچكي دقهجا قراچا برامبري وي يعني جي دو قراچين برامبري هف دقهين هف دو قراچين برامبري هف دقهين هف اشكيلا كنارين راستن هف اشكيلا كنارين راستن هف چه بيناساوي دو ياشي او پارچه راستكا كو دو قراچين برامبري هف دقهينن هف دقهينة هف دو قراچين برامبري هف وك قراچا با قراچا دا قهاند هف قراچا قراچا جه قهاندن هف ام دقهيجن كو بادا اشكيله بادا و آجا حردو اشكيلن و آجا حردو چنه اوانا حردو اشكيلن كنارين راستن هبن اف حردو ناويوان اشكيل. تمام. امج اشكيلي كناري راستن هفجي خلاص بون مگو او پارچه رستكا گو دق قراچين برامبري هف دقهينن هف امي ورن تايبت مندين كنارين راستن هف تايبت مندين كنارين راستن هف امي وان تايبت مندياجي بسر شكلكي راستن هف بسر تشيكي شيرو ببكن و امي تشيا خوا براستكيشي خيز بكن هجر لجمع تشيك راستن هف هبا تشيك راستن هف هبا ديسا امي تشيا خوا نگار بکن لیهینا مریبازه نگار کرنی نه دایه دیار کرن اف جبو شیرو بکرنی ب ج د اف کناری راستن هبه تایبت من دیا دست بکی دی بیجه هر دو کنارین برانبر دی کنارین راستن هف دا یکسانن چوا یعنی دو کنارین برانبری هف دا و باجه اف هر دو کنار چنه یکسانی هبن يكساني هبن يعني هجر دا 2 سنتيم به وبا جاشي 2 سنتيم به. تمام.
دیسا هردوو کەنارین بەرامبەری هەفژی یەکسانن ئا بە یەکسانی دەجایە تەمام هەگەر دەجە هەگەر پیڤانە دەجە 6 سانتیم بە وێ پیڤانە ئا بەژی 6 سانتیم بە مەگۆ تایبەتمەندیە دەستپێکی دەبێژە هەردوو کەنارین بەرامبەری هەف یەکسانن ئەمێ تایبەتمەندیە دەستپێکی دەینن و ئەمێ بێژن هەردوو کەنارین بەرامبەری هەف یەکسانن هەردوو کەنارین بەرامبەری هەف یەکسانن یعنی ئەمێ بێژن کەنارە ئا دە یەکسانی کەنارە بەجە تەمام سمبۆلا کەنار ئەم خێزیکێکی لەسەر داتینن ئەمێ وەرن کەنارە ئا دە یەکسانی مەگۆ بەجە ئەمێ وەرن ئا بە یەکسانی دەجە ئا بە یەکسانی دەجە و ئەڤژی سمبۆلا کەنارە ئەمێ وەرن تایبەتمەندیە ددووە ئەمێ بنەرن دەما ئەم لێ قراچین کەنارین ڕاستن هەف بنەرن ئەف قراچەکە و ئەف قراچەکە و ئەف قراچەکە و ئەف قراچەکە تەمام چار قراچ دێ کەنارین ڕاستن هەف دێ هەنە هەر دە قراچێ گۆل هەفدوو دنەرن پیڤاناوان یەکسانی هەبن یعنی هەگەر قراچا دە پیڤاناوی شێست بە وێ قراچا بەژی پیڤاناوی شێست بە تەمام هەگەر قراچا جە پیڤاناوی چی بە 120 هەگەر جە قراچاوی 120 بلەبێ وێ ئاژی 120 بلەبێ ئەم دگهێژین کۆ هەردوو قراچین بەرامبەری هەف دێ کەنارین ڕاستن هەفدە یەکسانن ئەمێ تایبەتمەندیە ددوا بنویسینن ئەمێ بێژن هەردوو قراچین بەرامبەری هەف چنە یەکسانن دە پیڤانێدە یەکسانن دە پیڤانێدە و لەڤەرژی کەنار یەکسانن دە درێژە هەیەدە دێ واتەیە کۆ قراچا دە و سمبۆلا قراچی ولو ئەم لەسەر قراچی داتینن دە یەکسانی قراچا بەرامبەری وێ بە و هەروەها قراچا ئا یەکسانی قراچا بەرامبەری وێ چ بەرامبەری ئایە کیژان قراچ بەرامبەری ئایە جە بەرامبەری ئایە یعنی جە لە ئا دنەڕێ جە یەکسانی ئایە تەمام ئەمێ هەرن تایبەتمەندیە سسیا ژێ تایبەتمەندیین کەنارین ڕاستن هەف و هەردوو ئەشکێلین کەنارین ڕاستن هەف دەما مەدە ئەشکێل چێکردن ببر مەدە ئەشکێل چێکردن ئەف ئەشکێلین کەنارین ڕاستن هەف بەدە و ئاجە دنیڤیدە هەف دبرینن چاوە یعنی دنیڤیدە هەف دبرینن یعنی لجەمە لڤێدە ئا بە ئۆ یەکسانی ئۆ دایە یعنی خالا ئۆ دنیڤا بە دە دەهاتیە و هەروەها خالا ئۆ دنیڤا ئا جەدە هاتیە قوتکردن یعنی بە ئۆ یەکسانی ئۆ دایە تەمام ئەمێ دە ئەشکێلاژی ژێ تەشەیە خواه لەچێکن ئەف ئەشکێلەک ji qiraçekê datkeve qiraça beramberî wê û ev jî eşkêlek ji qiraçekê datkeve qiraça beramberî wê û di xala o de hatiye qutkirin. Yani tê wateya ku o ce yeksanî o a o ce yeksanî o a û o de yeksanî o b yani her du beşin أشكالي يكساني هبن شبرجو هردو أشكالي كنارين راستن هف دني فيدا هف قتينن تمام أمي تايبت من ديا السياجي دينن
ومي بيجن هردو أشكال كنار راستن هف دني فيدا هفقتين. تمام؟ يعني جمد به أوبا يكساني أودا. تمام؟ جمع أشكال دني فيدا هاتية قتكرن وهروها أشكيلة آجاجي هاتي قتكرن. يعني هيك أمبيش الأشكيلة آجا درجة هي وي 7 سنتيم به ياجي درجة هي وي 8 سنتيم به وهر بشك جي ب 4 سنتيم و ياجي يكساني أوجا وأشكالين وي هردو دني فيدا هفقتين. أمي ريبازي خيس كرنا كنارين راستن هف بدن ديار كرن خوان دكارين هيجا أم چاوا كنارين راستن هف خيس دكن كو هردو كناري برانبري هف راستن هفي هفن و كو قراچين وان لغوري بيوان اگوج مهاتي خوستن أمي وي چاوا خيس بكن أمي بهفرة بيوانين خيس كرنا كنارين راستن هف ديار بكن و أمي ريبازين خيس كرنا كنارين راستن هف جي شيروبا بكن قاف بقاف چاوا أم كنارك راستن هف خيس بكن كو أم لغوري بيوستيه لغوري گوش مخوستن دبيش هجر با جا دا كنارين راستن هف با و دا 120 با جا دا 5 سنتيم با دا 2 سنتيم با. يعني دفيكو أم كنارك راستن هف چيكن كو قراچا دا 120 باللبه و كناري دا جادا 5 سنتيم با اف كناري جادا دفي الجمع درجة هي 5 سنتيم با وهروها درجة هي آدا جمع 2 سنتيم با. أمي چاوا قهوين خيز قرني أمي شروع بكن چاوا مي خيز بكن أمي راجن راست كيشا خوا أمي راست كيشي 5 سنتيم خيز بكن شبوكو أم كناري جادا كناري دريج أمي كناري دريج 5 سنتيم أمي خيز بكن لجمع صفر حطا 5 اف 5 سنتيم كنارة جادة اف كنارة جادة لجمع دركت 5 سنتيم ابكش 5 سنتيم. تمام. أمي ورن دبيجي قراچا دا 120 دبي قراچا دا 120 با. تمام. أمي قراچا دا 120 بكن لي خالي ما و دا جا ورن خيز كرن دا جا أمي ورن چاوا أمي خيزك أمي بيوانا قراچي درخينن مي چاوا بيوانا قراچي خيز بكن بريا گوشه پیفشی جي قراچا 0 حتى جبليا 0 حتى 108 لسر هاتيه نشان كرن كو قراچا راست 108 لي ام دخوازن قراچا كي ببليا 120 درخينن 120 لجمع الفيدرية امي راجن نيفي گوشه بيفي دين سر خالا ده معنى خالا ده جمر 120 خوستنه أمي نيفا گوشه بيفي بيدا اف خالا داي نيفا گوشه بيفي ميدين نسر خالا دا و أمي الجم 120 نشان بكن بيدا 120. تمام. مخالك نشان كر أمي ورن في خالجي بكن كنار وبجهينن دا جبو كنارة دا لجمع شي بيبي لدفي 2 سنتيم بن أمي دي سر راجن راست كيشي ومي 2 سنتيم نشان بكن لجمع جو 0 حتى ددو جو 0 حتى ددو. تمام. أفجي خالة آي. تمام. بو دا لجمع 2 سنتيم دا 2 سنتيم ودا جا چيه أو جي 5 سنتيم
و قراچا دا یکسانی 120. قراچا دا یکسانی 120 پلەیە. پشترە ئەمێ چ بکەن؟ ئەمێ ڕاشن ڕاستکێشێ و ji xala A بگهێنن xala B ئەمێ kenareki rastinhevî da C çêkin ve bigihînin xala B. Tamam. Ku divê ev jî 2 santîm be. Ev jî 2 santîm be. Cem 2 santîma û divê ev jî 5 santîm be. Tamam. 5 santîm yani divê xala hande û em ê bigihînin xala B. Em ê A jî bigihînin xala B. Ev xala B ye û dirêjahiya wê jî 2 santîm hatiye. Bu A B ew jî bi dirêjahiya 5 santîm û xala û kenarê B C ew jî bi dirêjahiya 2 santîma hatî. Tamam. Bi vî awayî em kenarên rastinhev xêz dikin û em ê ji were gavê wê dîsa dubare bikin. Destpêkê em kenara D C. Kenara godanî me çi ye? D C 5 santîm em ê wê xêz bikin. Piştre em ê herin pîvana qiraça godanî me. Çi qiraçe danî me? Qiraça D danî me 120. Em ê pîvana wê bi rêya goşepîvê em ê wê xêz bikin ku em nîva goşepîvê li ser xala D deynin û çi qase ji me xwest bin 120 xwest bin 60 xwest bin qiraça pîvana got ji me xwest bin em ê li cem wê xalê xalekê deynin û em ê rastkêşek din yan jî kenarekî din xêz bikin ku ew jî wek kenarê dibin wî re 5 santîm be û her wiha li cem xala 2 santîm bisekine ku rast yani yeksanî kenarê A D be. Ji bo ku kenarê A B yeksanî D C be. A B yeksanî D C û her wiha ji bo A D yeksanî B C be û her wiha her du kenarên beramberî hev jî tê de rastinhevin. Ev sembola rastinhevî. Tamam. û bi vî awayî me kenarên rastinhev xêz kir û ez giyam dawiya waneya xwe. Spas dikim bo temaşekirinê hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.